Ingabo z'umutwe w'ingabo z'umuryango w'iterambere ry'ubukungu muri Afurika y'Amajyepfo SADC zatangiye gutaha zivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo gutsindwa mu mirwano yari igamije gushyigikira leta ya Kinshasa mu rugamba ririmo irwana n'inyeshyamba za M23. Impamvu nyamukuru yatumye ingabo za SADC zoherezwa muri Kongo hari mu mpera y'umwaka wa 2023. Leta ya Kongo yasabye ubufasha bw'igisirikare ku bihugu byo muri SADC cyane cyane muri Afurika y'Epfo, Angola, Malawi na Tanzania kugira ngo barwanye umutwe wa M23 wari wafashe ibice bikomeye by'intara Kivu y'Amajyaruguru. Wari usanzwe afite inyungu zikomeye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo Kinshasa, yahise afata iya mbere mu kohereza ingabo ashingiye ku masezerano y'ubufatanye bw'igisirikare ndetse na SADC. Ushobora kwibaza ngo ni ibihe bikorwa ingabo za SADC zakoze muri Kongo bigamije kugarura ituze n'amahoro. Nyuma yo kugera muri Kongo, ingabo za SADC zahise zijya ku ruhande rwa leta zifatanya n'igisirikare cya Kongo aricyo FARDC n'indi mitwe irimo FDLR na Wazalendo mu mirwano yo guhangana na M23. Nyamara iyi mikoranire ntabwo yigeze itanga umusaruro habe na gato, kuko SADC yaje gusanga FARDC n'abashyigikiye harimo umwuka mubi ndetse n'imyitwarire idahwitse ku bijyanye n'urugamba. Ni gutyo ingabo za SADC zisanze mu ntambara zibogamiye ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ku ruhande rwa Afurika y'Epfo, ubwo bari bahanganye na M23, bisanze batakaje abasirikare 14 ndetse Malawi itakaza 3, ni mu gihe Tanzania yatakaje abasirikare 2. Ibi byatumye bamwe mu basirikare ba FARDC ndetse nabo bari bafatanije bahunga, abandi bishyira mu maboko ya M23. Mu bihe bya nyuma, ingabo za SADC zisanze zifungiye mu kigo cya gisirikare zari zicumbitsemo zitagifite ubushobozi bwo guhangana n'umwanzi. Ubwo intambara Kongo yagendaga ifata indi ntera, Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangiye kugira uruhare rukomeye mu gushaka umuti w'iki kibazo cy'intambara muri Kongo. Iki gihe yaje no kugirana ubushyirane na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kubera kutumvikana ku ruhare rw'u Rwanda muri iyi ntambara. Perezida Cyril Ramaphosa yashinje kenshi u Rwanda gufasha M23 mu mugambi wo kwigarurira bimwe mu bice bya Kongo harimo Kivu ya ruguru na Kivu y'Epfo. Ni mu gihe Perezida w'u Rwanda Paul Kagame niwe yashinjaga Perezida Ramaphosa gukorana bya hafi n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu nyungu zo gucukura amabuye y'agaciro no kwinangira kugira ngo ntihabeho ibiganiro hagati ya leta ya Kinshasa na M23. Nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bafashe Goma na Bukavu, uko nibo bagenzura intara ebyiri harimo Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, abasirikare ba SADC basabye ko barekurwa bagataha, ariko mu byifuzo byabo bifuza gutaha bakoresheje ikibuga cy'indege cya Goma. Gusa abarwanyi ba M23 bababera ibamba, barabyanga, babemerera gutaha ariko bagakoresha inzira imwe rukumbi ari yo guca ku butaka, ariko nabwo bakanyura ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Kongo. Iki gihe abarwanyi barabyanze, bashimangira ko baje mu ndege kandi bagomba gusubizwa mu bihugu byabo bakoresha inzira y'ikirere bagiye n'indege. Nyuma yo kubabonye nta yandi mahitamo bafite, baremeye, maze kuri uyu wa 24 Gashyantare 2025 bemera kunyura mu Rwanda, buri ndege barataha. Mu gihe izi ngabo za SADC zatashye, hagaragaye amakuru avuga ko hari abasirikare b'igitsina gore batashye batwite, umwe muri bo akaba yibarutse ataragera mu gihugu cye. Hari andi makuru avuga ko abasirikare b'abagore batewe inda. Gutaha kw'ingabo za SADC ni ikimwaro gikomeye kuri Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Iyi ntambara yatumye Perezida Cyril Ramaphosa agaragara nayo mu ruhando mpuzamahanga ndetse ashyirwaho igitutu gikomeye na guverinoma ye ndetse n'abagize inteko nshinga amategeko. Kuba ingabo za SADC zaratsinzwe, zimwe zikicwa, izi zigafatirwa mu birindiro, byerekana ko iki gikorwa cyari gifite intego itagaragara neza. Bamwe bavuga ko Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yihutiye kohereza ingabo muri Kongo atari ku mpamvu z'ubutabazi gusa, ahubwo ko byari mu rwego rw'inyungu ze zo gukomeza kwiba zahabu n'andi mabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku musozi w'inkuru nabwo gutaha kw'izi ngabo za SADC ziva muri Kongo byagaragaje ko nta bufasha bw'ingabo bwihutirwa bushobora gukemura ibibazo bya Kongo mu gihe hadakozwe ibiganiro byimbitse.